Sljedeće pitanje, odnosno to je drugi dio pitanja unutar istog postojećeg, u njemu je došlo, kaže da li je dozvoljeno prodavati CD-ove na kojima su razna sureta, poučne islamske priče i slično, Allah da vas nagradi svakim dobrom. Odgovor na ovo pitanje je vrlo kratak, a to je da ne ispravan stav učenjaka, na čemu je većina učenjaka ovog ummeta, od prvih učenjaka do današnjih, da nema smetnje da se prodaju knjige ili mushafi ili Kur'ani. Ima neki učenjaci rekli da nije dozvoljeno prodavati mushafe Kur'ane, ali njihovo tumačenje ima osnova, jel? U kom smislu se misli da nije dozvoljeno? Znači, većina učenjaka ovog ummeta, od prvih do potonjih učenjaka, je na tome da nema smetnje da se prodaje mushafi, knjige islamske i tako dalje, u što ulazi danas i CD-ovi sa raznim islamskim sadržajem. Iz kojeg razloga? Zašto nema smetnje? Zato što se time se ne prodaju kuranski ajeti niti hadisi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nego se time prodaje materijal od kojeg je napravljen i trud koji je uložen da se tako nešto napravi, ako je pitanju knjiga, ako je pitanju snimanja CD-ova i tako dalje. Znači ovdje se radi o prodaji, znači to je dozvoljeno jer se tu prodaje, znači prodaje se sami, znači kao materijal CD-ovi ili knjiga sa listovima, gdje je oštampana, gdje je napravljena, tako dalje. Znači trud koji je uložen u to se prodaje, a ne prodaje se sami ajeti ili hadisi ili pouke iz toga. Allah zna najbolje.